Mengerti nanilah tanen kakulu udah tanen outer project miat tan temandu ya. Tinggal katanya miat tan ni lakukan bor kampuni tiga karena berjual gagal berjual katanya mapi amti udah tu miat tan ikai kalmati dalam kalau punya rakam berjual dalam mata berjual miat tan ikai Mangatal kita, jadi amti udah tu nang niatan ni batu berjual, mai tu dia pun punya kita lah. Ia terkait ni, dari kalau program punya terkait niatan ni parampara, gambarnya parampara hakama, ini tiba punya dari kalau program ni. Adai dari program punya niatan ni untuk itu parampara punya hasamin ayam jadi bahwa hak ini parampara punya ayat itu kami niat tu. Kami niatan ni kita niat tu kalau punya pada itu dim niat tu ama ada punya kita niat tu sampai punya mandulah katanya me langkah puji apa me kaman palam ini katanya awal berjual kalau berjual biarkan ni wajah kita tu ini dibau tian ni di kalau kita dan kalau berjual katakan orang katanya kami hama orang punya hama lagi hama mau ulatik amti ulatik mantilah ulatik padisi ulatik niat tu katakan lagi bernama niat tu mahamet kadai niatan ni gambut jadi benar gadal bocor kau lagi sebelum bocor tu niat tu bisa sekarang ini lama niatan dan mungkin jalan pati anu jalan pati ulat tu kami cuma tidak ulat tu niatan ni akan niatan ni dia agak ada bocor niatan terkini apa bocor ke sebelum bocor agak macam niat tu mahametkan Islam katanya niatan ni gambuji tidak ke gambuji walin idam bujuan niatan ke pada adalnya niatan ni gambuji idam bujak tu kalau bujuan pada adalnya niat tu kalau bujuan sama niat tu bangsa mandu ini kerana kita niatan niatan itu di kerana bujak Islam katanya apa mutiara tu ini dibanding niatan kan tiba baru bujak isinya udah yang kita kalau punya temangan cina niatan yang kawasan bujak tidak dulu ini tanah lagi niatan kalau bujak niatan kan kawasan bujak tu niatan tak kawasan bocor kau nak jual bola bocor ini tapi mahulah tu niatan ke mana ada bocor pada itu boleh ting niatan kita mengatakan ini niat Islam hanya Islam lagi ada bocor kita ini lagi niatan ni berarti bocor katakan me awak bukan ulat kan mahametkan kita jadi kalau mereka niatan ni dan kita ulat ini tiba kalau berjual idam berjual niatan ni awak berjual juga kalau niatan ni awak berjual dia ni bukan kartu jualan terutama niatan ni dalam puji kalau nanti ini tiba jadi awak berjual juga ni Tibelo ko botim na kata time
ලංකාවේ පළවෙනි අවුරුද්ද මේ තිබෙන්නේ නිල්ගල දානිගල පොල්මන් කුලිය තමයි. අර ඒ තන්ගෙන් හැම උදාගණන්ම පිටත්තර උගලැත්තෝ එකමත් වෙනවත් මංගච්චල විනාශයකින් කම්පියුටර්ලැත්තෝ මාතුල තිබරව මේ දෙපොළටම මියත් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකට අතිල ජනාධිපති උගලැත්තනේ මාතුල උගලැත්තන් අතුගලැත්තන් මේකට මහානච්ච කිල්ලු කොච්චරන්ත වෙන්නේ මේකනේ වරික පොච්ච බව විනාශ කරගෙන මේකට මාතුල පටලැවිලි. ඉතින් අත්‍යවශ්‍යම මේ ලංකා පුජ්‍ය තිබෙන හැම ආදිවාසී ගම් පුජ්‍යකම් වල අසරණ දුප්පත්මන්ට ගැටළු පුජ්‍ය වලට මුහුණ දීලා තියෙන අතුගල මොකක්ද මේ අත්‍යන්නේ පරම්පරා පුජ්‍ය විතර. ඉතින් ඒතර කතා තමයි මේ අතර මේ අතෝන්ට තව කතා කරන්න තිබෙනවා. මේ අතෝ ඉතින් කතා කරන පොදුයි. ඉතින් මෙයාටනේ මල්වර්ගා දෙයලාටන්නේ කන්නේ දෙයලාටන්නේ ගිරියම්ලාටන්නේ නායකටන්නේ මේ ලෝක පුජිතුම මේ අපේ රට පුජිතුම ආදිවාද පුජ්‍ය ඒකන්නේ කල පුජ්‍ය මණ්ඩෝයි කිය ආනස්සතරගේ මණ්ඩෝයි කිය ඉස්ලාමින් එයත්න්නේ වචන පුජ්‍ය हमारे